Halo babaturan sadaya, kenalkan nami abdi Erwin Dwi Saputro di kelas 12 IPS 5. Abdi akan bade ngabuat rujak ngadamel rujak ulek. Bahan-bahan ngadamel rujak ulek aya bonteng, aya gedang, aya bengkoang, aya kacang, aya uyah, aya gula berem, aya cabe. Bersihkan buah sampai bersih. Lalu kumbah buah-buahan. Lalu potongkan buah hingga letik. Lalu siapkan bumbu rujakna. Campurkan gula berem ka ulekan. Lalu masukkan cabai. Lalu masukkan uyah. Selanjutnya masukkan ulek bumbu hingga rata.
campurkan buah-buahan ke bumbu. Lalu ulek buah-buahanna hingga halus. Lalu aduk bumbu hingga rata. Lalu masukkan rujakna ke mangkok. Lalu oge babaturan budak ayo ngadamel rujak ulekna rujak ulek resep Erwin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.